Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vašeg omiljenog kviza ZNZ-kvi. Možda niste navikli na mene svakog petka ili svakog drugog, ali evo možda u nekim narednim petcima ću i ja biti vaš voditelj, a sa mnom će kao stalni inventar ovog najboljeg kviza u BiH biti i Ajda. Činjenica Ajdara, kako si? Štovanje, poštovanje, kako Dobro, si? sve Iznimno, ne znam, provjerit ću. Hoćeš da odmah krenemo da se ništa sad ne previše... Kako god ti hoćeš, možemo i pričat kako nam je bilo, kako nam je teško, loše. Dobro, kraj je sedmice. ZNZ-kvi je uvijek nekako krajem sedmice. Nekako je nedeljno, sad je petkom, pa uvijek možemo analizirati. A i bonske ovlasti se potežu uvijek petkom, tako da... Katastrofa. I obično bude posle radnog vremena da bi narod to zaboravio preko vikenda i da se... Ja, ali neko radi treće smjene, četvrte, pete, ne znam, zabrinut sam jako. Jako sam zabrinut. A dok Ajda se brine i izražava duboku zabrinutost, mi imamo prvog takmičara u ZNZ-kviju večeras. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Harsi, Zenci. Dobro večer, Zenica je izrazito aktivna zadnjih petaka. Harse, jesi spreman da odmah počnemo? Jesam, naravno. Idemo na mentalno razgibavanje, Harise. Pod kojom je skraćenicom u današnjem fudbalu poznat pomoćni sistem suđenja putem video tehnologije? Pod 1 VAR. Pod 1 VAR. Tako je. Tako je, bravo majstore, odlično. Hvala ti, Harise, što si me prekinuo, jer da sam pročitao pod broj 2, možda bi nas kaznila regulatorna agencija za komunikacije, tako da velika hvala, bio si nam od pomoći. Idemo, Harise, na Eureku, ako ne osvojiš ništa imaš od mene cvanciku. Eureka, kako nazivamo instrument koji služi za bilježenje morskih mijena, plima i oseka? Pod 1 mareograf, pod 2 mamograf, pod 3 stroboskop ili pod 4 galvanometar. Metar. Vrijeme? Pod 1. Bravo, majstor. Bravo, bravo. Kako ovo? Kako znaš? Šta misliš kako samo da znaš, ja svaki dan dolazim u Sarajevo, tako da čekam tu cvanciku ako ne bude ništa. Polako, bola nisi još ispod. Čekaj, stanj. Čekaj. Ma na autoputu. Ti bi prvo meni uzeo, radije meni uzeo cvaj nego ajdi petobanku. Ne. Uzmi ti petobanku, ali ovu cvaj. Ja ajdi 200 uzeo. Ajmo mi ajdi uzeti 200, a ako uzmiješ ti meni onda cvaju, može li? Aj, može. A vidi, ali ako padneš, ti nama dođeš 2 glave. Može li? Može. Eto, pošteno. Ja, sad smo se malo ušutili. Lagano sportski, Harise, idemo, nastavljamo. Koji fudbalski klub domaće utakmice igra na stadionu Old Trafford? Yes. Pod 1 Arsenal, pod 2 Liverpool, pod 3 Manchester United ili pod 4 Newcastle United. Yeah. Manchester United. Jeste, bravo, brat moj Zenički, bravo. Idemo, evo, ajde na petobat se smiješi moj Harse. 30 maraka da sam pustio. Hajde, idemo pitanje za putovanje u Prag za 2 osobe. Sir Bobby Charlton je dao nadimak Old Traffordu koji glasi kako, Harse? Kako zovemo Old Trafford? Može i na engleskom, može i na našem. Teatar snova. Ma jeste, bravo, odlično. Bravo. Ja sam svoju cvanciku spasio, ajde da ti poginuo po tobanku. Umjetnost i kulturica. Dobro je, Hare, ba nemoj se smijati, što nije toliko smiješno, ba. Sad već nije smiješno uopšte. Koji libansko-američki književnik je najpoznatiji po knjizi Prorok iz 1923. godine? Pod 1 Khalil Gibran, pod 2 Ravi Hage, pod 3 Nagib Mahfuz ili pod 4 Hoda Barakat? Pod 1. Jeste, pa čitao čovjek, šta ti je? Halil je. Baš jutros da pogodim si čitao, ponavljao, nevjerovatno. Ideš kroz dan čitajući Proroka. Utakmica, brat, čita kačelika, pogledaj onda čita Proroka. Ajde, politika i politikanstvo da vidimo kakav si.
Političar. Koja od navedenih država ima najmanji broj zastupnika u Europskom parlamentu? Pod 1 Belgija, pod 2 Rumunija, pod 3 Portugal ili pod 4 Poljska? Harse, ajde. Pod 1 Belgija. Jest. Nije. Bravo, majstore. Nije. Portugal ima za 1 manje, Belgija 22, Portugal 21. Poljaci i Rumuni imaju više. To ide ono po broju stanovnika, pa A Hrvati? oni ja mislim da imaju 12. Slovenci manje, oni oko 9, ja mislim. Eto ti, pa ti sad vidiš šta ćeš s tim informacijama. Mi nismo Evropsku, ne zaboravite to vas. Dobro večer, ko je s nama? Halo, Što se deneš Sandra toliko? Sandra, O, draga. Sandra. Pubnu, opnu mi. Kako si, Sandra, odakle nam dolaziš? iz Ključa. Iz Ključa? Da. Dobro, Sandra, idemo da probamo osvojiti jednu petobu za početak. Jel može? Može da je iz Ključa. Idemo na mentalno razgibavanje. Sandra iz Ključa. Kako se naziva fabrika za prečišćavanje sirovina poput nafte ili šećera? Pod 1 masonerija, pod 2 galanterija, pod 3 rafinerija ili pod 4 mizerija? Sandra. Rafinerija. Ma bravo, tako je odlično, jeste. Bravo, Sandra, odlično si se zagrijala. Idemo na kategoriju Eureka ili ti ga Europska reka. Tebra. Kako nazivamo najmanje krvne sudove u tijelu? Pod 1 arteriole, pod 2 vene, pod 3 kapilari ili pod 4 arterije? Sandra. 3. Ma bravo, jeste. Kako je Sandra činjenica? Pa Sandra činjenica, da. Jeste, aha, ja vidim poznat. Povezao sam ključ, Sandra. Pa dobro, hajde, treba Gagar malo duže da upali, ali kad upali, samo Nobel mu je granica. Ja brzo kontam, ali sporo registrujem. Lagano sportski, Sandra. Može. Koji je fudbalski klub Crvena zvezda savladala u finalu Kupa evropskih prvaka 1991. godine? Pod 1 Olympique Marseille, pod 2 Benfica, pod 3 Juventus ili pod 4 Bayern München? Vrijeme sad. Može Bruda. Može Bruda. Pozvan je Bruda da zamijeni Ajdara. Marseille. Marseille, U jednoj od najdosadnijih utakmica na penale, 0-0 bilo i eto, osvojiš je nekako. Dobro. Eto, izdrži. U svakom slučaju ne postaje se evropski prvak atraktivnim fudbalom, Da. nego dobijanjem finalne utakmice. Yes. Idemo zamjensko pitanje, lagano sportski, za našu dragu Sandru Činjenicu. Koje fudbalsko takmičenje je postojalo od 1955. do 1971. godine i predstavlja preteču kupa UEFA, Sandra? Pod 1 Inter Toto Kup, pod 2 UEFA Super Kup, pod 3 Kup sajamskih gradova ili pod 4 Kup pobjednika kupova? Vrijeme ide sad. Inter Toto. Joj, nije Inter. Isti, boga mi, to dobro. Nije to dobro. Kup sajamskih ili vele sajamskih gradova. On ti je pretečica bio onog u stvari kupa UEFA, sad je to Evropska liga. A Inter Toto Kup je bio za još koju klasu niže takmičenje. Znam, Sandra inače. A i meni je žao, Sandra briljira inače, ali možda takva pitanja se potrefila futbala. Nije ovo baš pitanje toliko ni lagano. Pa nije. Ali? Nije. I jako često kad se zamijene pitanja, niko vam ne garantuje da će doći iste težine pitanja. Često će doći još teže. Tako da to je mala kazna kad ne znaš, zamijeniš, ali šta ćeš? Ali ja, stepen težine se mijenja sukladno sa promijenjenim pitanjem. Ne. Dobro večer, koga imamo na liniji? Dobro večer, Naida iz Zence. Bokić Naida, kak ste? Dobro, vi? Mi smo dobro. Idemo na mentalno razgibavanje. Naida, nemamo puno vremena. Ajde. Pitanje glasi. Koji sir je sastavni dio salate caprese? Pod 1 travnički, pod 2 mozzarella, pod 3 torotan ili pod 4 livanjski sir? Pod 2. Tako je. Tako je, bravo. Odlično. Jesi li probala ovu salatu kad? Jesam. Ajdara svaki dan jede ovu salatu. Tako je, samo nju jedem. Ne znam ni za jednu drugu. Boga moj, inače, Salatoman, jes, salatoman. Specijalizirao caprese salatu. Umjetnost i kulturica Naida. Koja nagrada se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja? Pod 1 zlatna borovnica, pod 2 zlatna jagoda, pod 3 zlatna kupina ili pod 4 zlatna malina?
Pod 4. Jeste, ma bravo, Zlatna odlično. malina, tako, zlatna malina, pardon. Znaš ko je najviše dobio ti zlatni malina? Bili kad pogodio, koji glumac? Šta bi rekao, onako, ajde, reci bilo šta, nemam pojma. napad. Ermin Bravo, jel, nije? Sylvester Stallone. Testelon. Ovo najviše je dobio, jel? Pa dobro, Eto, zamisli to. zašto? Trash mu filma, ja, to za Ramba najviše. Lagano sportski, Naida, izvini mi se malo, nisu se vidjeli nije, par dobro. dana. Pa se... Koliko fudbalskih klubova nastupa u Njemačkoj Bundesligi? Pod 1 20, pod 2 18, pod 3 15 ili pod 4 Zeksen. Bruda. Ne nastupa Bruda. Bruda ne igra Bundesligu, on igra ovu ligu FK Šraki. 18 ih je u Bundesligi. Dobro, to nisam znala. To naučili smo još. To. Nadamo se da će Šalke naše Gedine Jeste, Džeke i ove godine Katića se i vratiti u Mustafa. Bundesligu. Da će Svaj doći te- još 5-6 iz reprezentacije, svi nek igraju. Tako je. Bravo. Idemo na Ida, koliko fudbalskih klubova nastupa u Njemačkoj Bundesligi? To je bilo pitanje koje si zamijenila za pitanje na vrhu pehara namijenjenog pobjedniku Wimbledona nalazi se koje voće? Pod 1 malina, pod 2 jagoda, pod 3 jabuka ili pod 4 ananas. Ananas. Pod 4. A bravo. Bravo, tako je odlično. Gendas. Sa maline na ananas, bravo. Baš neke večeras voćne Idu kategorije. voćne salate. Odlične salate. Pitanje za Prag. 50 laganih maraka. Ko je osvojio Wimbledon 2025. godine u muškom singlu? Naida? Ko će braniti titulu? Carlos Alcaraz. Nije. Nije on, A blizu su nije bili. on. Ovaj što ga je danas Đoković izudarao. Naružio ga četiri sata. Đoković. I Đoković opet u finalu. Svaka čast, nema šta. 11. finale, čovječ. 39 godina. Mislim, Australijan. Je li uzeo 40 ili uzeo 30? Ja Nije to on ti stvarno ono ne znam. 39, ali u februaru. Ali on je u Ne, februaru. ne, ali u septembru. Evo, sa 38, Dobar. 39, nije ni važno koliko Dobar, ima. dobar. Stvarno biti u finalu, 25. moguće Grand Slema je velika stvar. Đoković je stvarno jedan od najvećih sportista svih vremena. I kakva najveći dole je majstore. teniser, sigurno. Ne? Da, i sretno u finalu. Želimo ti da pobjediš Da. malog Španca. Idemo. Dobro večer, ko je s nama? Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. Hana je. Zdravo, Hana. Kako si, Hana? Ma dobro je, evo. Ma dobro je, ono, ko ono krstak, više ja ste malo uhvatio, jel? Ali hajde. Idemo, Tako nekako je. idemo, Hana, na mentalno razgibavanje i malo to probi mi uši. Kojim germanizmom nazivamo oboljenje zglobova poznato i kao bolest kraljeva? Pod 1 Gedora, pod 2 Gevikt, pod 3 Gicht ili pod 4 Gelender. 1. A nije Gedora. A daj, Gedora liječi neke bolesti kad te nekog Gedorom, ono, baš. Mi sad o Išjasu pričamo, ti kažeš Nije Gedora. 3, jeste, tako je, bravo. Ajde, dobro, sve je to okej, zagrijali smo se sad, nadam se. A kako Gedora, draga Ana? Može, Gedora izaziva bolesti. Ali bilo mi je. Ma, znam, pa šalimo se. Samo opušteno, lagano. Umjetnost i kulturica. Iz koje zemlje potiče tradicionalno miso supa? Pod 1 Maroko, pod 2 Italija, pod 3 Japan, pod 4 Španija. Ma Joker, završi, eto ga, sa zvukom sirene. Pa miso supa, Japan, njihova tradicionalna supica, dio njihove kulture i tradicije, eto. Nešto smo i ne naučili, idemo. Odlično, hvala Ajdara za vrlo korisne informacije. Evo idemo na zamjensko pitanje iz kategorije umjetnost i kulturica. Iz koje države potiče sari, ženska narodna nošnja izrađena od pamuka ili svile? Pod 1 Ekvador, pod 2 Finska, pod 3 Indija ili pod 4 Maroko? Indija. Jeste! Bravo, Ma, bravo, 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 tako bravo. je. Znači, odjeća ide bolje nego jela, hrana, ali okej. I alat. I alat.
Politika i politikanstvo, Hana. Ovdje nema gedore, samo opušteno. Josef Besarion Džugašvili je bio sovjetski političar, a mi ga poznajemo pod kojim imenom, Hana? Pod 1 Brežnjev, pod 2 Lenin, pod 3 Stalin ili pod 4 Gorbačov? Stalin. Jeste, ma bravo, tako je. Bravo, Hana. Ijac, Kvarackelija. Posle gedore se prosto sve otvara. Tako da idemo na pitanje za 50 maraka koje glasi ovako. Kako se danas zove grad koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio poznat pod imenom Stalingrad? Vrijeme ide prekustra. Peter. Nije A nije. Ljubav, navika i Ja panika. živ nisam ni čuo što je rekla. Pa nešto krenula je Petrograd, pa na kraju je došlo do Petersburga, što je svakako drugi neki odgovor Grad. koji je ponudio. A i drugi grad, Volgograd se zove, Stalingrad se zove Volgograd. Pa to je promijenio mu baš Nikita 1961. godine. Htjeli su da destaliniziraju malo, da se oslobode te prošlosti i Stalingrad je bio. Da, Ta je godina jako teška bila. Ali bila jako teška. tako da Kad to se ti je rodio moj Volgograd. otac. Ozbiljno. A evo, pozdrav za mog tatu. O, veliki. Pa jel mu danas je rođendan? Teška godina. Nije. A nije danas. Sutra. A, šta? Dobro večer, koga imamo na vezi? Da promijenimo Dobro malo riječ. večer. Dobro večer. Ajla iz Travnika. Zdravo, Ajla, kako si? Super, kako ste vi? Šta ima u Travniku? Pa ništa, evo malo kišovito. Kišovito, i tebe malo, jel da išijas, malo krsta ufatila, jesu ili nisu? Jesu. Jesu, iš kako sam Na pogodio. promjene vremena. to Pretpostavljam da imaš i ADHD, jel? Pa to svako ima. To svi imamo, jel? Idemo, Ajla, na mentalno razgibavanje. Ajmo. Pitanje glasi baš ovako. Kako se preziva pjevačica Amira, najpoznatija po interpretacijama Sevdalinki? Po 2. Tako je. Ma tako Amira je, bravo. Medinjanin, bravo. Nisam ni htio da čitam ove ponuđene pa znači. Aha, dobro. Tako Ali dobri da- su bili ponuđeni. Bišević, Đeko, Misimović, Medunjan. A dobro, hajde. Nije veze, ajde. Propala ti je možda fora, ali... Nije moja, ali mi se Nije. svidjela. Ne, lagano sportski, Ajla. Ajmo. U kojem od navedenih NBA klubova nastupa naš Luka Garza? Pod 1 Boston Celtics, pod 2 Cleveland Cavaliers, pod 3 LA Pod 2. Lakers. Auf, Nije, gdje će? gdje ste požurla? Pa Garza, Bostio. Gdje požuri? Zato je i boli i zato je uhvatiš jas. Ko žurio, nogu slomio, draga Stvarno Ajla? što požuriš? Nije, Ne znam, negdje je... Možda joj je supa zagorla. miso supa. Nisu supa. Žao mi, Ajla, ipak... Riki zna, Garza u Igra Bostonu. Garza. Igra u Bostonu. I to daje mu sve češće. Jel to kao malo propituješ, dok je onako požurila, možda Da je u nije Clevelandu, slučaj, da razumiješ? nije prošao jutros, da možda ne znamo ni mi. Nešto ono pogriješio. Jel u Bostonu? Jeste. Igra u Bostonu. Dobro, Nije, a možda i nije. Ja A ipak možda i se nije. žurim tvojim činjenicama. Možda i nije. Nema veze. Idemo mi na sljedećeg takmičara da vidimo da li neko može da nam uzme ovdje malo ozbiljnije novce večeras. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Kerim, Sarajevo. Kerime, kako ste Kerime? Vrlo dobro, hvala na pitanju. Gdje igra Luka Garza? Gdje igra Luka Garza? Znaš ti gdje igra Luka Garza? Za Boston Celtics. Tako je. Znači i dalje je tamo. On ima ovu himnu Boston, Behar, pro Behara, ovo. Dragi naš Kerime, idemo mi na mentalno razgibavanje pa da vidimo za šta si ti večeras sposoban. Kako se zovu divlja naselja u Brazilu? Pod 1 karavele, pod 2 citadele, pod 3 bagatele ili pod 4 favele? Favela. Pod 4 favele. Tako je, bravo. Znaš šta su karavele? Ti mi reci. To vrsta brodova, tako da se ne smiješ sad da ne vidiš to. Brodovi. Nisam ništa rekao. Portugalski brodovi. Ajmo, molim, ajde da. Idemo lagano sportski, Kera. Ajmo, Kera, po lovu. Krasimir Balakov se proslavio u kojem sportu, Kera? Pod 1 odbojka, pod 2 fuzbal, pod 3 šah ili pod 4 golf? 2 futbal. Ma, bravo. Bravo, jeste. majstore. Dobar bio veznjak. Bravo, majstore. Pričaj malo o Krasimiru Balakovu, baš me Bio solidan veznjak, igrao u Stuttgartu, u Sportingu iz Lisabona. Pratio sam ga ko dječak.
Ti nisi. Gdje je Ti sad sad on? košarka. Gdje je sad on u ovom momentu? Pa sad radi na jačanju veza Bugarske i Evropske unije. Divno. Pa kako Bugarska u Evropskoj uniji? Šta je on ih uveo? Hoće da ih izvede. A hoće da ih izvede, jel? Kako se to zove? Ovo je bio Brexit, ovo je Bugexit. Nije mnogo na ubavo egzitavo. Dobro, egzitavo. Politika i politikanstvo, Kerime, kad smo već kod Brexita i svih ostalih. Koje godine je nastao NATO? Pod 1 49. Pod 2 61. Pod 3 45. ili pod 4 50. Pod 1, 49. Bravo. Tako je, bravo majster. Mr. Kerim, you are very right. 1949. godine je nastao NATO. Pitanje za 50 konvertibilnih maraka, vrlo vjerovatno na istu ovu temu, dragi Kerime. Pitanje glasi ovako. Koje bivše jugoslavenske republike nisu članice NATO saveza? Bosna i Hercegovina i Srbija. Ma bravo! Bravo majstore, tako je, petobanka je tvoja. I čini mi se da bar jedna od ove dvije neće nikad. To je definitivno. Ako ne uđe jedna, neće ni druga. A neće ni druga, tako je, apsolutno se slažemo. Ali idemo mi ipak nastaviti ovu ekspediciju, lagano se krećući prema stoji. Zemljo tisućljetna. Koje dvije BiH planine, jedna iznad Sarajeva, a druga između Doboja i Zavidovića, imaju isti naziv? Pod 1 Treskavica, pod 2 Trebević, pod 3 Ozren ili pod 4 Igman? Kerime? Hajmo Bruda ipak za ovo. Ide, Bravo. Dobro je, vidiš, čovjek nije požurio, nije siguran. Joker. Ozren, tačno. I zna da može iskoristiti u svakom momentu, ali za to pitanje ide malo teže sad, Kerime. Pa možda i lakše, ne znam. Vidjet ćemo je li se ovaj rizik isplatio. Zamjensko pitanje. Granični prijelaz Klobuk nalazi se na granici BiH i koje je države, Kerime? Pod 1 Sjeverne Makedonije, pod 2 Srbije, pod 3 Hrvatske ili 4 Crne Gore? 3 Hrvatske. Nije, Klobuk. Ne mogu. Klobuk, Crna Gora. Eto, ispade ipak. Pa ne znam sad koje je teže pitanje, ali eto tu smo. Prelazio? Nisu. Znam da ga Evropska unija, oni su dali oko 2,5 miliona prije možda 5-6, možda i 10 godina da se to napravi, otvori. To znam, ali nisam nikad prelazio. Pa zajedno smo prelazili, ne znam na koji mi obično. Nije, mi idemo kad nađeš pare za Šćepan polje. Porto finish. Dobro reče, ko je s nama? Halo, Ko je s nama? Amer, Zdravo, Amere, odakle nas ti zoveš? Sarajevo, Grbavica. Sarajevo, Grbavica. Još samo fali da nam kažeš tačnu adresu i poslaćemo ti policiju. Idemo, Amere, na mentalno razgibavanje. Ajde. Kako nazivamo troglavi mišić nadlaktice? Pod 1 kvadriceps, pod 2 biceps, pod 3 monoceps ili pod 4 triceps? 4 triceps. Tako Ma je. jeste, bravo, majstore, odlično. Treniraš li, Amere? Nako. Pa kažeš ne trenira, nemoj mi nako. Šta znači nako, šta odeš jednom u mjesec dana u teretanu, jel? Tako nešto. Kako nemaš od tog teretana, ništa. ba, pravi ljudi treniraju, baviti se pravim aktivnostima, Tako je. znači teretana. Tako je. Ideš džaba dizat željezu, ispuštat, jel, šta sad je. ti? A to budale. Da si čovjeka ufati. Pa samo budale žive zdravo. Ajde, ba. Idemo, Amere, na Eureku. Jezgra atoma sastoji se od pod 1 molekula i protona, pod 2 izotopa i molekula, pod 3 protona i neutrona ili pod 4 elektrona i neutrona. Amere, vrijeme ide odmah. Pod 3. Ma, tako je, bravo. Respekt. Bravo, majstore. Odgovor je tačan, a mi odmah prelazimo na kategoriju politika i politikanstvo, pa da vidimo šta je ta kategorija spremila za našeg Amera večeras. U kojem turističkom gradu se svake godine na Svjetskom ekonomskom forumu okuplja svjetska poslovna i politička elita? Dobro. Jeste. Ma, bravo. Bravo. Jeste. Mislim, svaka čast, ali da je malo bolno. Pitanje za 50 maraka, Amere. Hajde. Kako se zove osnivač Svjetskog ekonomskog foruma? Aha. Čutimo, a? Daj nam Brudu. A ne može sad, reci nešto.
Klaus Schwab. Jeste! Joj, nađe ga čovjek, bravo. Ko ti je šapnuo? Ece Feslija. Ko ti je šapnuo, priznaj, budi. Klaus Feslija. Nema veze. Da, dobro, pomagačica je neka, čini mi se. Nema veze, dobro je to. Sve se pika. Sve okej, sve u granicama pravila. Lagano sportski. Amere. Ajde. Koja teniska velesila je na kraju prošle godine imala 10 igrača u top 100 ATP liste, ali nije imala Grand Slam šampiona u muškom singlu posljednjih 40 godina? Pod 1 Francuska, pod 2 Velika Britanija, pod 3 Španja ili pod 4 Sjedinjene Američke Države? Vrijeme. Francuska. Ma jeste, bravo, majstor. Mogla bi i Stoja večera se dokotrlja do grba. Ja se nadam da hoće. Pošto ja tu negdje blizu živim, mogu ti ako hoćeš donijeti kad krenem kući. Ajde, možemo do Samija otići. Uglavnom, 83. Yannick Noah je posljednji Francuz koji je osvojio Grand Slam. Eto. Znaš, ajde, činjenica Znači, kao više od uvijek, 40, kakvi 40, koliko je to godina? 43 sad već. Bože, sad ću. Ako hoćeš. Zemljo tisućljetna. Gdje je instalirana i korištena prva sijalica u Bosni i Hercegovini? Pod 1 Lukavac, pod 2 Hadžić i pod 3 Ilijaš ili pod 4 Semizovac? Ovo je dobro pitanje. Ja bih rekao Semizovac. Ti bi Ma, odlično. bravo. Tačno rekao, bravo. Ma jeste, tu su Austrugari zavrnuli prvi put i upalili. Bravo, majstore. Idemo, umjetnost i kulturica. Još jedno pitanje te dijeli do 100 konvertibilnih maraka. U kojem njemačkom gradu su Beatles još 1960. započeli svoju internacionalnu karijeru, a danas se tamo jedan od trgova zove Beatlesplatz? Pod 1 Dresden, pod 2 Hamburg, pod 3 Minhen ili pod 4 Berlin? Vrijeme sad. Hamburg. Ma, bravo. Čovjek, sve čovjek. bravo. Sjedeća enciklopedija. Pitanje za 100 konvertibilnih maraka, ni manje ni Da više. stoji čovjek nervozan, ono odgovara na Ja ono, naš voda. naš hoda kroz stan. Jel ležiš ili sjediš? Sam mi reci to, Amere. Molim? Aha. The Beatles su popularni muzički bend porijeklom iz koje zemlje? Odakle su Beatlesi? A dobro, ovo... Ajde, pomagačice, valjda si ti neš obrukat. Vidi, Ajde, hoće. vidimo da nisu iz Velike Britanije. Jesu. A što tako sa zvukom? Ne konta, majke. Je li ovo Stoja, jeste? Jeste, dobio je Stoju. Hoćeš li Stoju da je popiješ u Samiju ili ćeš 200 pa da možda počaštiš i tu djevojku malo? Daj, Stoj ćemo, ajde. A Stoju, jel? Dobro. Dobro. Ništa, hvala ti puno. Amere, čestitamo na osvojenoj nagradi. Čestitke. A Amer je bio naš posljednji takmičar za večeras. Još jedno izrazito veselo i zabavno. Zanimljivo. Meni, ja sam uživo. Ja nisam, ja sam stvarno uživo. Ajde, Raf, imaš li neku završnu riječ? Imaš posljednje riječi? Tebi prepuštam Nemoj, posljednje. molim. Ja znam da mi nisu posljednje. Slađi sam, nemoj, molim te, ajde, Raf. Nek ide po redu, jel pošteno? Vidimo se i narednog četvrtka u istom terminu. Na ovom mjestu će sa nama da bude Stihomir Klepić. Ipak ćemo u petak sa mnom u istom terminu sljedećeg. Ali je petak. Šta sam ja rekao? Rekao je četvrtak. Pa je za duše manja je gužva. Pa možda bude i četvrtak. Sretno. Zdravo. Ili pozdrav.